Hello students, welcome again into this TV learning English in Rwanda practice. In this video you will learn different words and you can use when you need to discuss someone when you meet them. Bite abanyeshuri mwakoze kugaruka kuri iyi televiziyo cyangwa se kuri video yacu yigisha icyongereza n'ikinyarwanda. Muri aka kanya rero tugiye kubigisha ijambo rivuga lose. Have you ever seen this lose? Waba warigeze ubona iri jambo mu buzima bwawe? For example, niba watakaje ikintu rero ugahora n'umuntu wamubaza uti my friend, have you ever seen my money? Ashobora kukubwira ati where you lose money, where you lose money, muguta y'amafaranga. Yes, let's go. What did you lose last year? What did you lose last year? What did you lose last year? Ni biki watakaje mu mwaka washize? Ni iki wataye mu mwaka washize? I lost many things. I lost many things. Natakaje byinshi. Natakaje rwose ibintu byinshi. Nawe ushobora kuba waratakaje ibintu byinshi birumvikana. Umwaka ni munini. Ushobora kuba waratakaje telefoni, ushobora kuba waratakaje amafaranga, ushobora kuba waratakaje umwambaro. Yes, you can say I lost money, I lost phone, I lost bag, I lost clothes. Yes, umwambaro n'imyambaro ushobora kuyitakaza kuyita. Yes. Niba na ID nayo warayitakaje simbizi, ariko ntabwo wafata ikintu giti cyahubwo kiba cyaratakaye, tuvuga ko cyatakaye. Utazajya n'ahantu nko ku mushinga runaka bakabaza irangamuntu, wewe ngirangamuntu yanjye narayitaye. It's up to you, iyo ni ibikureba. Ariko nzi ko irangamuntu utayigira gute, utayikura mu mufuka ngo uyite. Ndabizi neza iba yaratakaye, ahubwo mujye mukosora ikinyarwanda. Ni ukuvuga ngo irangamuntu yawe urayifite, oya yaratakaye. Apana kuvuga ngo narayitaye, irangamuntu yanjye rwose narayitaye. No. Why do you lose your ID? Why do you lose your ID? Kuki utakaza irangamuntu yawe? Yes. You can say right now, you can say I lost, lose, ndibutse yuko wabukoresheje present, ariko lost ni past. I lost money. Yes, I lost the chance. Natakaje amahirwe. Yes. Tukagera ku ijambo rivuga ngo I like our house. Nkunda inzu yacu. I like our house. What do you like? I like our house. I like our house. I like our home. I like how you think. Nkunda uko utekereza. I like how you think. I like your project. I like your project. Nkunda umushinga wawe. I like how you think. Nkunda uko utekereza. I like how you ask me. Nkunda ukumbaza.
I like different things. See what I said. Nkunda byinshi ushobora kuba navuga, nyine ni byinshi ushobora kuba, byinshi ushobora kuba wavuga. Yes. What did I lose 3 months ago? What did I lose 3 months ago? What did I lose 3 months ago? Ni iki nabuze mu mezi 3 ashize? Ni iki nabuze mu mezi 3 ashize? What you can say what or what did he lose 3 months ago? Ubwo mvuzemo he naba mvuzemo undi muntu, mvuze ngo ni iki yatakaje mu mezi 3 ashize. Yes. Ugahita uvuga ati he lost the chance. He lost the chance. He lost the chance. He lost the chance. Wibuke ko chance ni amahirwe. Yes. Naho change ni impinduka. Yes. Tandukanya chance na change. Change na chance biratandukanye. Amahirwe akaza n'impinduka. Yes. Ahangaha ni nkaho weho uba uri kwibaza ubwawe ukavuga ati ese iki natakaje ubundi mu mezi yashize. Ushobora kuba waratakaje n'intego wari wariteze. Ibitekerezo nabyo regari igihe bizimira bikabura ku buryo n'umushinga wawe wari warapanze utagendera kuri gahunda ukawusubika. Icyo gihe hari ikintu usimbutse uragitakaje, kuko niba ugitakaje kukigarura bizakugora. Yes. What did I lose 3 months ago? Yes, you can say I lost my money. Nabuze amafaranga yanjye. Yes. You lost the phones. Wabuze amatelefone. You lost the phones. Wibuke yuko niba ari amafone nyine niyo mpamvu bashyizeho iriya s ugashyira mu bwinshi. Yes. What did she lose last week? Uriya mukobwa niba iki yaba yaratayira. What did she lose last week? Ni iki yatakaje? Yes. Ukavuga ati she lost her phone last week. He lost her phone last week. Yatakaje iki? Yatakaje telefoni ye mu cyumweru cyashize. My friend, have you ever listened? Have you ever listened what I told you? Have you followed me what I teach you? Umvisha ibyo nakwigishije? Wigeze kumva? Wigeze gukurikirana ibyo nakubwiye? My friends, have you ever follow me what I taught you? Follow me what I taught you. Mbibutse yuko verb to teach muri past tuvuga taught. Yes. Let me ask you a question. Reka nkubaze ikibazo. Are you lost when I taught you? Are you lost when I taught you? Are you lost when I taught you? Waba watakaye igihe nigishaga? Does she lost when I taught
Hmm? Does she lost when I taught? Aba yatakaye ra igihe nigishaga. Okay. If you lost, it's up to you. Niba watakaye ni akazi kawe. It's up to you. Ibyo ni ibikureba rwose. Niba watakaye, niba ushaka kumenya, kurikira ahangaha niho ahantu hanyaho hakugeza ku nzira y'iterambere, ku nzira yo kumenya icyongereza, kugira ngo nawe ubashe kuba wagira gute wakominikana n'abantu. Aha rero niba utakurikiye, ntuzigere uvuga ko utabonye isomo bihagije. Lost, ugomba kumenya lost icyo ari cyo. Lost ni ugutakaza. Lose ni uguta, ni ukubura ikintu runaka wari ufite ukakibura. Twabwiye kuriya taught bituruka kuri verb to teach. Niyo mpamvu yahindutse taught. Yes, utazasoma rero ukavuga ngo ni tati cyangwa se tofu. Yeah, ntabwo ariko bimeze. Yes, let's go. No, I am not. No, I am not lost when you taught me. No, I am not lost when you taught me. Oya, ntabwo natakaye rwose igihe wigishaga. Ntabwo natakaye igihe wigishaga. No, I am not lost when you taught me. Oya, ntabwo natakaye igihe wanyigishaga. Igihe wanyigishaga rwose ntabwo natakaye. Yes, nawe rero niba utarangaye, ahangaha niho ugomba kubonera isomo ryiza rikakugeza hehe ku iterambere. Yes, does she lose her mind? Uriya mukobwa yaba yatakaje ibitekerezo bye. Does she lose her mind? Yatakaye yabaye absent mind. Uvuga ngo uri absent mind naho biba bitandukaniye na lose. Ubwo byose watakaye rwose. Ubwo yarakubajije nyine avuga ati does she lose her mind? Noneho wahita usubiza uti no, she does not lose her mind. No, she does not lose her mind. No, she doesn't lose her mind. Ushatse wavuga ngo no, she does not lose her mind, cyangwa se ukavuga ngo no, she doesn't. No, she doesn't, udashyizeho lose her mind. Kuko ahambere baba bakubajije ngo does she lose her mind, wavuga ati no, she doesn't. No, she doesn't. Cyangwa se no, she does not. Yes, ubwo abari short form. Muri makeya ni nkaho busubije agateruro gatoya, ariko mu nteruro yose bavuga ngo she does not lose her mind. Yes, oya ntago yigeze atakaza ibitekerezo bye rwose, ntago yigeze abitakaza. Am I the man who lost? Ni ubwanjye waba watakaye ra? Am I the man who lost? Am I the man who lost? No, you are not the man who lost. No, you are the one who lost. Ntabwo ari wowe ubwawe rwose watakaye, ntabwo ari wowe. Yes, umaze kumenya ko lose ari ugutakaza. Mu gifaransa ubundi bavuga perdre. Niyo to lose. To lose something. To lose what you have. Gutakaza icyo wari ufite. Okay, bye bye. See you.